političari, samozamisleni vladeteli, vo Makedonija ke završi, koga ke završime s ova vlada. Zoran Zaev, ke vide poslednji odmračen lik, koja zaposebna premijerskata fotelja. I to vi o vetu vam i garantira. Na kraj, na sami od kraj, ne možem, a da ne se podsjetam na jedan citat, istorijski vrežan vo memorijata na svite onije, koji Makedonija i VMRO im se pri srcetu. Ako vodam, sledete me. Ako se dvoumam, poturnete me. Ako ve predam, ubijte me.